Istarska kreditna banka Umag nudi kredite iznajmljivačima bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva i uz još povoljnije fiksne kamatne stope. Dugoročni krediti već od 4,5% za prve 3 godine otplate, EKS od 4,59% i kratkoročni uz kamatnu stopu od 5,5%, EKS od 5,62%. Više o kreditima iznajmljivačima saznajte u poslovnicama IKB-a ili na www.ikb.hr. Vaša Istarska kreditna banka Umag. Čekaj, plješćite još jedanput. Plješćite još jedanput da vas nisu čuli. Ej, nisu nam podelili čepići za uši večeras. Ne bome plješću. Dobro večer, dragi naši. Zove emisije, zove ga studija kada se plješće na najjače. Da večeras plješću za oglušet. Marijana, nite bilo jedno par puti, imela si godišnjicu, rojendan. Ma sve sam neš imela. Kokuša je bila bolna, pa je prišla vas. Pilić je zlomil nogu. Pilić je zlegao. Komarac je zlegao. Uglavnom, sve neće bilo, sad si prišla konačno. Kako se osjećaš? A čekaj, sad sam ovu, pa drugu opet neću biti. Čekaj, ovo, neš, od koži, čekaj. Nego vidi, sad sam ti se obnovila. Baš sam te mi se pita. Pogladi me malo. Ti to čuje. Pa baš gladim se. Modni mačak. Modni mačak. Da. I on zlega. Čak sam vidi modno usklađena s tobom. Ti črjeni, ja usta črjena. Jedan črjeni, jedna bela. Bele brageše. Bele brageše. Kurijera plava. Se imamo čo. Kvarner Express. Kvarner Express. Evo, a mi imamo biti, imamo jako čas večeras za povedet. To je bilo to, šparagu smo pobrali, mačak je zlegao. I pomalo prihajamo kraju sezone. To znači da svi ovi spoti ki ste gledali ovo leto, pomalo će poći vaš dreb, glasajte. Ja pomalo ću poći zaboraviti. Nego sam mi se reći, glasajte i A imaju još samo šetemanu dano vremena glasa. Je tako? Da. I onda ćemo zibrati najboljega od najboljih. A još nije sve odlučeno. Ja znam da vi znate kako izgleda naša top ljestvica i da je tu bilo svega kroz sezonu, ali da su određeni likovi vodili, ča ne znači da to garantira zlatnu medalju, až dok samega kraja će biti neizvjesno. Tako. Naravno. Ali pre nego što vidimo našu top listu, kako zgleda, vidimo podeliti picu. Naravno, ja sam sigurna da pasanu časkalicu niste delili picu. A ne sam mislio da bi trebalo dati nagradu tebe ako uspješ podeliti picu do kraja sezone. Ja svaki put podelim picu i kolu. Dobro, nisam mislio doma kad priješ, nego tu vam emisije kad imamo to. Nema veze. Imamo rojendani za prečetiti, tako? A imamo. Koji svaku časkalicu i danas naše mi Facebook prijatelji je rojendan. A ki su ti? To su nam Ksenija Juravić i Dijana Ban. Aplauzi. Želimo sve najbolje. Sretan vam rojendan. Sretno novo leto. Sretno novo leto. Ja semi isto ki me poznaju, a slave rojendan da nas čestita na rojendan. I ako je slučajno kako kinesko novo leto ili neki blagdan, a da mi slučajno ne znamo, evo sretan vam taj blagdan. Ova šetimana je vesela za sveh od nekih deleva poduzeće, pogotovo državnen, jer se četvrtak ne dela. Jej, morate spojiti z ovajn. S četvrtkon. Ja, sljedećem. Naša jemajnega prijatelja Mauro Luksetić možda gleda, on isto tako je bila neka rasprava ki će spojiti ki dan s Ken, to je bilo nasad led. Pa je on rekao, čo vi ljudi filozofiraju, ki dan će s Ken spojiti. Ja sam spojil 2005 s 2010. Tako da, možda ipak da spojite par mjeseci pa ste na mire. Niš, to je to, pročitali smo novo, imamo za danas top ljestvicu. Imamo. A je Zoran va režije, je. Zoki. Onda ako je Zoki pa je tjaj ljestvicu. A evo je. Imamo, evo Marijana imaš čas pošto te nije bilo par puti. A da sad ja oddelam. Malo oddelaj. Hvala. 10. mesto na nje Erik Balija, Fažana Misto moje. 9. Marijan Malnar Maki s pjesmom Volim te Melita. Davor Grgurić s pjesmom Noše skice na 8. meste, a na 7. su Štike featuring Alen Vitasović Grožnjana grada. Bruno Krajcar i Davor Adolfi Ura na 6. a na kao na pol plješti. Da. Dobro, hvala. Divni ste, krasni ste, morate se smiriti. Baš ovako spavam.
Tiho budite. Peto mesto. Primorski fantija ptički. Četvrto. Ženska klapa Volosko i Dulena Volosken. Tonči i Madre Badeša featuring Massimo Fuman na trećem. Neven Barac na Šufitu je na drugen. A na prven meste naši najdrži, najvjerniji, najdivniji, naj. Ale Dori, za tebe more. Čekaj. Bravo! Nakon čuda vremena, moram priznat, na prvo mjesto. Ali to samo zato jer su bili po Čehoslovačkoj, nisu mogli glasati, što s Mirom bili okolo, ali sad njim je počela opet letnja turneja tu. Tako je. I opet su bistrao Cres. Sad se reća da Znaš čas neki nas su napisali ovako na Facebook. Ki hvali, a Nika Pac prit na njihov nastup, da njeni ne rabi. Aha, tako. Sad ja ne znam, ši hvališ ti? Pa, ja da li ti spadaš va to hvali? A si bila na nastupe? Spadaš? A si bila Kriva na nastup? Si bila na nastup? Nisam. Čekaj, kada je izgleda da je ta poruka bila. Sad se reća da čas skalice preko leta ni, až bi onda tako až bi gospođa Milena prestala za njih glasat, až bi se vjerojatno samo kupala po lete. Znaš ča, sad kad firma čas skalica i ova naša emisija Milena neće uopće stvoriti 1 kunu troška na telefonu, vi operateri će zvati jer je gospa, da se niča dogodilo, neće telefone dela. Pozdravljamo Milenu. Sve će si dalo, si je zval pa Sanu čas skalicu? San, a ne samo to, najma ne poslala sliku. I hvala vam Milena za onu sliku, ja sam doma to uokviril, povećao sam uokviril i stavil sam isto do moje televizije. Tako da sad imam vašu televiziju i moju televiziju skupa i konačno... Ali ovo ti je flat, ono totalni kužiš. Je, baš ima najnovej, sam vidio marka Gorenje. To, a ne, ozbiljno, Milena. Iskra. Daljinski je Iskra. I to sve. Končar. Ima ventilator, končar za hlađenje televizije. I to lepo možeš na mire kontinuirano gledati film, nema stalno. Tako da evo, hvala Milena za onu sliku od srca. I još jedan put sretan rođendan. Sretan rođendan, Milena. Neki nas smo slavili kolači, proslavili sve. Lepo smo ga proslavili i zapili. I obilježili. Ča ćemo mi daje, Nikola moj? Ča nećemo, ne znam, ali pogledat ćemo sigurno danas spot, jer tako kreje sveh ovih 120 misli koje smo do sad stvarili, pa će vjerojatno poj tako i večeras. Publiko, ča vi mislite? Znaš što bimo trebali? Jednu celu emisiju onako za oproštaj, recimo sad za kraj sezone trebali bimo... Ma ne, nego bimo trebali odvoditi sami. Bez gosti, ja i ti da budemo gosti. Mi da budemo gosti. Kažeš. I to bi bilo totalni preokret. I ja tebe, ti me ne intervjuiraš, kužiš? Marijana, nite bilo sad par puti, kada si bila? Kako nožice? Nisam nosila baretu kad me nije bilo, znaš kako je to po plavušama i onda nam svašta pada na pamet, kužiš. Što ti ovako palo zadnje vreme šegao? Evo recimo to, pa onda... Šegao ti palo nešto na pamet? A to nije šegao, ne. A onda mi niš ni palo na pamet. Mislim sam da sam ti ja palo na pamet, ne, šegao. A ne. Ja sam se ostrigao danas. Vidiš. Hej, ja sam bila na Moniku pozdravljam, vajk me preko reda primijaš, vajk pridem ko oni pračovjek, prvo emisiju, ne reče, molim to streži me. A ja su ju Mandi, bok Mandi. Evo, sve pozdravljam. Dišali so tvoje lasje, brkinski trio iz škola Nikota Poleša, večeraska naši gosti, pa gremo pogledati njihov spot na početke, a onda ćemo se družiti v punem studiju. I na kraju. Časovki so že za nami, nikdar več ne bo, a prav zato s to pesmijo grem tebi lahko. Z novim jutrom vsakim, ko zbudi me petje ptic in svetlova skozi okno sta moj prvi klic. Čeprav je res, da bom to noč
tako pač je, glej, da moraš iskati naprej. Steci v pomlad, ni lepšega kot skupaj držati. Ko zdaj še bolj raztegni to, kar moniko, da zasliši se ta valcer še bolj pravlično. In čeprav je res, da bom to noč bolj malo spal, sem res vesel, ker v njenih glas mi je ostal. Žali so tvoji lasje, ko stisnila k meni si se, pa mi ni žal, da sem takrat s tabo bežal. V življenju tako pač je, glej, da moraš iskati naprej. Steci v pomlad, ni lepšega kot skupaj držati. Glej, da moraš iskati naprej. Steci v pomlad, ni lepšega kot skupaj držati. Steci v pomlad, ni lepšega kot skupaj držati.
Ma saka čast, publiko, dajte nam veli aplauz. Pop, 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 pop. Dobar večer. Dobar večer. Marijana, hodi ti malo, tamo me i muški, a ja ću se tu Med ženske. me do u lepu signorinu i me do vega mladića. Kako da vam rečem, deco ili Mladići i mladići divojke. i divojka, dobar večer. Niko, Večer, dobar večer. Ti si večer. već naš stari gost. Ja. A makar nisu ni prvi put večeras, je tako većina, sve ste bili. Tukaj so pli zvončari i sam i na korak i na fešte poklekad je tako i svakako. Uglavnom, vidim vas po Facebooku, stalno ste okole, te nabledajo, pa se to poigrajo, deca so pu. Harmoniki su vam sve neš veće, ja gledam, imali ste one Miće, sad sve veće. Drugi put kad prijete, to će biti... Još malo pa ćete i on doteći. Ja sam čula da on ima samo 10 let, a tu ste negdje. A tu smo Evo, negdje. tu ste negdje. Marijana, Idi gore. koji ima Dorija let? 8 let, tu ste negdje. Tu smo negdje. A to nije već dotekao. Nisam se po visine, nego tako. Hvala. Zezam Hvala, se Nikola. malo. To mi palo na pamet. Šegavo, čas si dio, ča mi to palo na pamet. Malo se škercamo, još jedan put dobro večer. Svaka čast, lepo ste od sopri publika, ti vam zapljeska još jedan put. Od kuda početi? Od kad smo se zadnji put vidjeli? Koliko je pasalo već neko vreme? Leto dan. Leto dan. Kada ste se bili? Čas se sve dogodilo? Java, to leto dan, sada na zadnje smo bili v nedelju na Bledu, bilo nas je 110, 110 vas je bilo. dve kurere pune, I svi majice črjene. svi. Ja sam zato i stavio u majicu. On Sam je mislio sad, da ćete on je me sad zet- naš. On je ja sam sad... vidio da ćete me zetva bin. Makar da kurijeru vozim. Nima još položeno, ma ću položiti. Ćeš u subotu provat. Ću provat, ja. Na jedan staroj čin. pošti. More, a moja jako pit. Tako da ta leto dan na staroj pošte učim i sada ih je već 15 djeca, tako da je puno. Svaki torak sam na staroj pošte i lepo mi je. Čuj, ki decu pripelje na vježbe? Mame ili tate? Ki ovako više voli pripeljati? Mame? Ki te pripelje? Dorijan. Pa svi. Si, Svi. nona, mama, tata, si redon. Jete ki put kako su sedili, su seda pripejala. Ni. Znaš Jedino ča, kad mi možda s nismo orkestrom predstavili, vježbamo. Kad s orkestrom vježbate. Niko, još jedan put ćeš malo nam predstaviti seh, Ja. da po imene i po prezimene, pa da možda lagi naša publika ka ni to pratila, tako zna s kim poveda večeras. To nam je naša Ema Sušan, Samučić. Ženski predstavnik orkestra. Dorijan Rubeša, Dorijan bez J. Bez je. bez J, ja. Tako bi bez J. rekla, no, bez J. I Kristijan Jenko sa Topolca, Bistrica, Iljerska. Znači, vi ste povezali celu regiju. Ovo je region, Da, ovaj da. Alpe Adria region. Evo, aplauzi, još jedan put, dobro nam došli. Čako je Dorijan, ti te peje najviše na vježbi? Pa tata i mama. Tata i mama. Da. A ki, mama više ili tata? Mama. Mama, čo ne? Ha, vidiš, to je kad imaš profesora. S tem da svaki put idu skoro oba dva. Idu se. A, tata reva kontrolu. A oni, slučajno mama zna kad je tata čeka. Mama zvak zadrži. I koliko vježbaš ti već? Pa po pola ure. Po pol ure. A koliko već let vježbaš? Pa skoro jedno. Jedno skoro. I kako ti re? Si zadovoljan? Da. Ha? Da. Dorijan, su počele frajerice va škole gledat sad kad su peš. Ne, a? Sutra će. Sutra će. Ja, sutra. Si zvao cijeli razred da dojde. Da. A onda te navijat jako. A sad kad ga vide na televizije? Jel? Ajoj. Isto je bil. Ajoj. Sakača. Morat će se maškarat da Kad ga ne počnu prepoznaju. pisma. I tako? A umeš čitat šiveć? Da. Šije, pa ti pisma prihajaju doma. Ili to na Facebooku ti dobijaš. Pa dobijem pohvale. Pohvale. Bravo. Ma ja, ovo drugo ne piš ni zeri, tako. Samo pohvale, pa Bog. Ema, je još ta ženska uz tebe na orkestru? Još u 4? Ja. I kako si ti s konkurencijom? Si najboja?
Pa, Sanin. Reći da si ja. Reci, bavek sa najboje. Bavik sa najboje. Nego ča. Koliko ono ti so peš već? 2 leta. 2 leta. I ča govori Niko, će biti karijera? Pa će. A? Je pridna, je. Je vredna. Ja. Saka čast. Znači, čeka, si već sopla nekako je natjecanje, neš, onako, da se San Vaizole. vajzove i je pala diploma. Je. Je. Visi već na zide visoko. Še. Znači, ja ti želim da ih još čuda bude, da to bude cijeli zid. Da više ih Stapetan. nemaš kamo Da staviti. se ne vidi zida. Da se zid ne vidi. Bravo. Neće ga biti belit, razumeš? Mama i tada će biti zadovoljni. Čuj, ti so peš jutra na Staroj pošte. Subotu, pardon. Ja. Mene vreme brzo, ti znaš, pa onda to. Čas si paritjala za subotu? Franz Košier. Ča je to? Jedna pjesma. A, pjesma? Sam mislio da si ča paritjala za pojivski kolači i to. Biće i tega. Biće i tega. Vidite ga. Ča su tebe ovako aduti kao ženskoj? Kad so peš? Pa... Ne znam. Što njih osvojiš? Da li osvojiš s pjesmun ili s kolačike paritjaš? Ili je S to pjesmun. osmijeh i karizma? S pjesmom. Pjesma, a? Znači, Franc subotu dobiva. Šiška. Ćemo pripad, ćemo vidjeti. More. Dobro, a sad gremo v sosedno deželo, Slovenijo, to je zadnjo tu preko granice. Opet se moram preseliti. Marijana, to je jedan mladić, ki skoro veliko ja, A mene je prerasal. a tebe je kapit prerasal. Ne daj Bog da se bosa zujem. Ti, koliko si ti v škole? Koliko učiš? Mam malo, puno. Ne. Malo puno. Malo puno. Ja, malo i puno. Tako, a? Puno mora reći za na televiziji, a u Ja. stvari malo uči. Ja, Ki puno uči, Nikola? Ali nije ocjeni pa bi ga pitala s koliko pasuješ. Ali, da, onda je samo opisne ocjene kao dobar si. I vidim tebe isto po Facebooku, je smirno rastežeš, pa se slikaš, pa na kolena, pa zgornjoj, pa sve. Kako gre karijera? vrijedi. Je gre u redu? Ja. Aha. Već curice, ti si već u škole, to već curice Ja. gledaju, a? I kako se zove, kako ti se cura zove? Sara. pozdravit. Sara. Sara. Ćemo pozdraviti Saru. Ja. La. Sara, mi te pozdravimo, štega i sran. A reci mi za subotu si paritjan. Ja. Koju pjesmu ćemo čuti subotu? Cirkus Renz. Cirkus Renc. Cirkus Renc. Šta, tvoju pjesmu izjeli ili kako? Ni? Ne. Jer je brza. To je neka brza, teška pjesma. Ja. Si puno vježbao to? Ja. Si. Ako ne, nekad niko od zada stoji, pa ako nešto štekamo samo neka malo popraviti. A niš čuj, mi ćemo prvi video, pa ćemo vidjeti koliko je to Ja. cirkus, koliko je to brzo, je tako? Niko, koliko te slušaju ovi tvoji hahari? Puno. Te puno slušaju? Ja, pridni su. A reci mi, recimo te pjesme, samo je rekao da je to brza pjesma. Da li ti njimi pustiš da sami izaberu pjesmu ili ti njih malo pomoriš? Ma, ovisi. Koji put izaberaju sami, recimo za utakmice i to. On se sad priprema za Evropsko prvenstvo, a Dorijan isto. Tako da su izabrali sami pjesme i koji put moram i ja izabrati. Ja. Neki put baš nećeš tu, nego ćeš u drugu. Znaš ča, mi govorimo od muzike, a još bimo trebali malo zasvirati. Ćemo čuti jednu veselu, pa gremo malo, ćemo vidjeti reklame, pa ćemo opet malo povedati, a? Da vidimo čad je to biti u biti u subotu, a? Ok, čad ćemo čuti sad, koju pjesmu? Jednu od Avsenika. Jednu od Avsenika. Umeš tu? Onda Šiška roža, jedna od Avsenika.
Istarska kreditna banka Umag nudi kredite iznajmljivačima bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva i uz još povoljnije fiksne kamatne stope. Dugoročni krediti već od 4,5% za prve 3 godine otplate, EKS od 4,59% i kratkoročni uz kamatnu stopu od 5,5%, EKS od 5,62%. Više o kreditima iznajmljivačima saznajte u poslovnicama IKB-a ili na www.ikb.hr. Vaša Istarska kreditna banka Umag. Na obroncima Učke, pored mjesta Veprinac, s prekrasnim pogledom na Kvarner, ponovno je otvoren restoran Aurora. U ugodnom ambijentu restorana u ponudi je obnovljeni meni. Po vrlo povoljnim cijenama možete organizirati poslovne večere, krštenja, domjenke, obljetnice ili vjenčanja. Radno vrijeme restorana je od utorka do petka, od 16 do 24 sata, subotom, nedjeljom i praznikom od 12 do 24. Posjetite nas. Jagoda je pomno birala stvari za svoj najljepši dan u životu. Listala je časopise, izrezivala fotografije, surfala internetom, lutala okolo i tražila ideje. Ali jednu stvar nikako nije mogla naći. Nekoga tko bi kvalitetno snimio vjenčanje. I onda se desilo nešto. Pogledala je ovu reklamu. Art film iz Matulja kvalitetno, profesionalno, s dugogodišnjim iskustvom snima vaše najdraže i najdirljivije trenutke. I onda su živjeli sretno do kraja života. Srce tvoje je u srcu mom, ja te silno volim Melita, sve si meni na svijetu tom. Kad te nema duša mi skita, srce tvoje je u srcu mom. Ne bom za tamo hodil i ne bom laskal, a vem da jutri morda mi bo žal. Ne bom ti več govoril, dale moja si, jer čutim da tvoj srček se hladi. Važana misto moje, sričan ti svaki dan, pod bilim turnom biju, naš Kuzma i Damjan. Važana misto moje, kad mi se zvizde pali, s tobom su u mom srcu sestriće i Ferrari. Ne dam se ja od mojega momaka, se grdo i lepo, neka trupa sva, ako te ki vidi, a te čuje, neka ti reći.
sam te ja. Lipa mlada, spod Grožnjana grada, reći nam kega imaš rada. Lipa mlada, spod Grožnjana grada, reći nam kega imaš rada. Da biš moja bila, s manom biš hodila, svilu biš nosila, s medom se hranila. Da biš moja bila, s manom biš hodila, svilu biš nosila, s medom se hranila. Otkad tuče ura, pokle juga, dojde ura, sunce stira daž, ljubav sve nevere zdura. I niš me ne boli kada čujem njegovo ime. Tankej sejtlu, ne došnjivo se, tankej nada, ne razvaja se, tankej suna, stare spaši se, tankej sej, meba lepine se, tankej plova i pobene se, tankej tuga, ne ponavlja se, tankej sreća, zjekom vraća se, tankej mila, kupranarje se. Ne fali mi zlata, karata ni luce, al mi fali pio, fali moje sunce, al mi fali ona da se smije, Bože mi nije. Ne fali mi prio, šampanj i prstaci, al mi fali njeni od ljubavi znaci. U Katrigi samo sidim i sve punta nikinga. Sve sam i fumar, i fumar. Na sufitu kotorata, bumbarata stara lata, bumbarata stara lata, na sufitu kotorata. Sega ima na sufitu slamarica i korito, kolka kolovrat, komojstra za muku osivac, i to plašćenice i lanzuni s prvog rata kanoćal, ljepac kosa toko sišće paučine, kriminal. Za tebe more, moj rodni kraju, potoče zlatnima srcu te nosim. Kade me vasake potu poznaju, kade tebe za ljubav nevestu prosim. O tebi more i dica kantaju, až si kolorio toka mojga i vlaž. More, ja te volim kada mi daješ, more, ja te volim kada mi zimaš. I htjeli smo da snimite kako mi prihajamo na studio. Znači, To su bili ono mi smo moti. mogli dočekat pronti, ali znaš, da ljudi vide da mi prihajamo od nekuda, a u biti prihajamo da vam povedemo ča će se to novega dogoditi ovu subotu. Tina Dekleva i ti ćeš predstaviti Sam sebe. tvojega, pošto mi piše Eni Šebalj, a vidim da je Ne izgleda baš vidim da tako. se ili Eni ostrigla i pustila bradu ili mene neš krivo piše. Ne, ja sam Eni Šebalj. Ne, nisam. Osoba, gdje radite? I gledat diskoteku će znat. Kad jednog je Oliver Mlaka. Kad je Oliver Mlaka, ja. Dobro večer, dobro nam došli. Dobar večer, evo. Lepi su na novi sakoji. Smo se obukli, nema, svi smo se uštimali. Njemu smo trebali namazati usta. Ja baš, tako bi ja isto. Marijana, ala. A daj, ono smo tako javno. Delaj čaj, evo. Ne, ja zezamo se. Ovo je jedna ozbiljna emisija, nadam se da ste shvatili sad. Kao će je ovo ozbiljna emisija i ovu subotu ima jedan ozbiljan event. Gdje se reklo po domaću. Ovu subotu na Staroj pošte po Permani organiziramo prvi skup harmonikaši. Evo, Prvi tako skup da su, harmonikaši. Bravo. Znači, kada je ono? Kada je mi?
Bravo. Prvi skup harmonikaši. Kako je prišla ideja na to? A što nikad još nigde ni bilo? Ma ne. Ja ne znam ako sam kada je čul da je to... Skup harmonikaši ste mogli svakdje vidjeti, vaka sve je i ono Čao da su važgali i onda su... A nisu važgali, ne. Ali ne, mi smo to smislili, zatočaj je naš, evo, Niko Polespul, nas je profesor harmoniki, mi smo mu v staroj pošteva oštariji omogućili da Miki Kubić jednu prostoriju, kada se deca vade i kada prihajaju, vade se stoji. Ovako, vi tako mi prostoriju. A koliko nije dosta, Da budu blizu. Za 2 ruke. I kako se te dece nabralo, morali smo nekako to predstaviti, pokazati ih koliko su se navadili. Dela se deca gore, tu da forca, da ga ih je. Tako da smo, evo, organizirali skup harmonikaši, a zašto smo organizirali to baš 28.5. subotu? To sam baš mislio pitati, zašto baš 28.5. Zato je 28.5. odnosno ovo leto, restoran Stara pošta i familija Dekleva slavimo, znači obljetnicu familije Dekleva, 110 let. Pričaj sad aplauzi. Ja ga samo zet moje pljeskavico. Nastavi slobodno. Znači 110 let, čas smo to je kuće, znači restoran Stara pošta, 110 let ča familija Dekleva ima tu taj restoran. Ja? Pa smo to htjeli malo uveličat i napraviti nekakvu fešticu. Kako je Stara pošta počela? Kako je se otpalo? Stara pošta je, znači, nekada bila pošta, nekada bila Stara pošta, a evo počelo je, baš smo se nadovezali na Lipu. Sam se da ćeš reći, baš smo se domislili. Domislili smo se. Kad se Lipe dogodil taj tragični slučaj, sad čas se dogodilo, znači čaj Lipa pamti, tamo je nekada bila ta prva pošta. Kad se tamo pošta zagasila, su otvorili tu poštu na Staroj pošte. Na našoj Staroj pošte, pul permani. Dok nekemu ne smrkne, drugemu ne svane. Tako je, časa da. Evo, danas je bila obljetnica tega muzeja i danas je bilo otvorenje muzeja. Tako da, evo, znači, nakon tega restoran Stara pošta su preuzeli familija Dekleva, ki su prišli iz Slovenije. Tako da mi vučemo ti slovenski koreni. To morate i vidjeti, jer smo non stop okolo harmoniki, non stop smo va toj muzike. To ni samo muzika, to je del života, to nam je onako va nami. S tem se čovjek rodi. S tem se čovjek rodi, da. Za harmoniku na sebe? Tako je. Ma evo, mene je i nono mi bil muzikanti, brat so pe i harmoniku i sve čagotja pa, tako da to je nekakova familija, to je nekako... Tako da znaš da će ti otrok sost. Ne znam ja ne znam ništa. Ne pita, ja sam tu voditelj, tu su gosti. Slobodno. Dobro, malo se sad zezamo, a sad gremo na subotu. Kako je otprilike to zamišljeno? Subotu, ovako, to je ko prvo jedna manifestacija međunarodna. Znači, kao već vidite, Slovenija, Hrvatska, znači malo surađujemo. I moram naglasiti da, znači, suradnja je općine Hrpelje Kozina i naravno općine Matulji, ki su nam generalni sponzori i stvarno zahvalni smo njim maksimalno. Oni i predstavnici teh općin će i otvoriti taj skup harmonikaši. Će biti ono vrpca i sve, kog Tito. A ćemo vidjeti kako bude, morate ćete vidjeti kako će biti. Pa priđemo, ako se stanemo do I normalno, orkestar Nika Polesa otvara taj skup harmonikaši, tako da bude onako udarnički. Rekao je Niko da je 30 vas je tako u orkestru. Puno ih je. Ko pjesmu, s čem ćete otpirat? Od Senikovo, opet. Klasik. Morate neku internacionalu navaditi, još za neka vremena. Pa ćemo drugu. Za drugi put? Neš ono da bude borbeno, da to party. To se zvoni. To je... Kad počne? Program počne na 5 ur za polne. Dobro. I program dura do 8 večer. Ako bude čuda teh muzikanti, ćemo morat malo se dati si lufta, znači do 8:30. A onda je večer zabava uz Barkinski trio i trio Bajs do jutro dok nas puste. Dok nas, evo, dok deca budu smela. Deca budu smela. Deca, do kad smete vi ostati? Do kad mama? Najviše do polnoći smeš ostati. Da. Ni minute duže. Ma ćeš je namuljati Znači, crtit je na polnoći i onda gotovo. Da. Ajde. A vi morate, Ema, Do 1. A čekaj, ti si gleda da reći na neki izlet i onda ti ćeš morat onda rane doma. Ja. Ili ćeš direktno na izlet. Ma slušaj, ona će to spojiti sve skupa, je tako? Ja. Direktno z izleta na... Kamo reš na izlet, čas si rekla? Vogulin. Čareš pobirat kapus? Ne. Nego gremo rodnu kuće Ivana Brlić Mažuranić. O, bravo! Neka se hodilo uvijek kada se Tito rodio, sad Ivana Brlić Mažuranić. Uglavnom, bitni spomenik je tako? Ja. Ćete povijek kada je Nikola Tesla?
Ne znam. Ma ja, on nije toliko bitan. On Čaj, nije toliko čaj je bitan. ostario. Malo te zezamo, nemoj si jadi ti. Za mi harmoniku bit će fešta. Ja mislim da će ti on navrnuti pauze. Ne sekiram se. Evo isto, Ema je znači, va škole Dragođerve Brešca, a moram reći da je škola Dragođerve, znači dali su nam isto velu podršku i zbog te dece smo i počeli mi stenda Niko Polis Pihajahnan. Tako da je toj dece lage se vadit, da ne moraju oni svi hoditi u Sloveniju, nego je lage njemu profesoru prit na Staru poštu, da. Niko, je ti bi problem jezik kad si prišla tu? Mislim, deca su Mića. Malo je bil, ja. Ali sad su se navadili. Si Ja se ti sam- navadio? ja i oni još. Ti si se navadio? Ja pola, oni pola je to Oni malo. pol, pa se nađete na pol Ja, puta. ja. Svaka čast, to je A koliko to traje? Leto dan i škola? Leto dan, da. Sad je bilo leto dan. Što će biti za par let, to će biti Rekla si da međunarodni Međunarodni, da. Zašto međunarodni? Slovenija i Hrvatska, dve općine. Sam mislila da još Općina kao Matulje, nacija. općina... Možda će nam se Uključi. drugo leto neki drugi priključiti, dobrodošli su. A da mi reci, da li je taj, mislim da su ti harmonikaši, da li je to natjecateljskega karaktera Ne. ili revijalnega? To je onako, predstaviti se, znači za SOS, da domaći ljudi čuju, da se oni pokažu, da pokažu domaći času. ljudi čuju harmoniku. Ne, nego da čuju njih. Znači, teh 15 deceča su se navadili na Staroj pošti. Onda Plus ovi kite plus orkestar. I plus oni stari, znači one legende naše. Možda nominiramo vas, nominiramo Ovi stari. Ej, Nikola, te nominiramo za subotu. Nominiramo te. Ja ću preko Skype-a, ja ću vam poslati Evo, dogovoreno. Noća, morate vi jednu za sost, miramo minut počinut, pa ćemo prije nazad još reći kako je to sve uopće ideja počela da to sve stvorimo, pa je sve pozvat za kraj i još će neš pas na pamet, još to će biti fin kraj emisije. Čaj ćemo čut sad? Dolini tih. Dolini tihi. Ala, miramo tanca, more malo.
svaka čast. Ja sam se, spotio. Ja sam spotila Nikolu. Spotila si me, bome si. Ne znam kada smo zadnji put ovako na tancu. U subotu bude pol ovako, to svi pridite, morate prići jedan tanac, to rit, bavim vidjeti malo ljudi kako su pu. Nego kad smo se već dotaknuli nominaciji Facebooka, kako je to počelo? Ti si Niko prvi počeo nominirati. Da. Ja sam prvi počel, onda sam nominirao jednoga Hrvata. Ja, to je najbitnije, da je akcija među nama. I onda je... Tako je. Jer da su nekega svega, to i ne bi bilo tako interesantno. Ali ovako, a sad ćeš ti vidjeti. Ne, Mežnar, tako? Ja, Zorana Mežnarja, ga pozdravljamo. Ja, normalno. Mežnar, ako nas pozdravljaš. Pa na moru je, na moru. Na moru je? Ja. Pa ja, u dobu se ljudi kupaju, to je. Sad, tu je najbolje, voda, ljušto. I onda je krenulo. I sada, evo, u subotu će biti još dalje nominacija. Mi pozivamo sve ki su bili nominirani i nešto tamo snimaju, to su svi snimali na vreme, to nisi mogla Facebook odpreda, ni 6 harmonik od svaku da zvoni. Pridite svi gore, pa morate uživo onako jedan pred drugim i pred fanovima pokazati svo to umjeće. Pa da još kega možda zainteresirati Kinesopea da se uključiva taj. Da. Stara pošta je, smirno imate nekako te akcije. Moramo non-stop nešto delati. Sad pogotovo ja sam 5. generacija, moram paziti, možda se tata i predomisli, možda ne... Da. Čekaj, čovješ... Sme se zafrkavati. Čekaj, još nije prepisao. Još se... Još se ne zna. To je sad najbitnije. Ja, čuj, onda sad nije drugo, nego svaki dan Da, na nje zapeti i non-stop moramo nešto zmišljati novo. A vidim ja stalno harmoniki tu, harmoniki tamo, pa se vadi, pa se zasope, pa je za pust se imeli, pustnu štalu. Pustnu štalu smo imeli, isto je, evo su brkinski trio sopli i... Čekaj, a on je na plaće. On je onako prijateljski. Međunarodna suradnja, znači i opine, ali dobri prijatelji. Što bijete za njega od fondi? Sufinanciraju. Šta bez fondi? Da, ona neće nići. To se ne govori, to se ne govori. To je med nami. Ali neki nas sam gledao na dnevnike milijardu i neš da se izivuklo već fondi i onda su pitali ljudi po ceka, kamo je to šlo? Veći dio ovdje. A Pelješki most još uvijek čeka da se storijaš, se potražilo tu. Ali nekaj, boje daj za feštu. Da, boje i ovo je na Lepa Užanca. Tako da je, drago mi je da ste se tereća pavi, da to organiziravate i to sve. Će biti za pojist? Normalno, na Stara pošta je uvijek dobro za pojisti, za popit. Taman sam tela pita. Majana, daj, ti si za pojist, za popit. Pa vidi se nama, ne. Evo, moram pohvaliti moj tata Miloš Dekleva, evo ki je stvarno majstor kuhar, kuha nam vaveloj padele, gulaš od boškarina. Pećemo meso na slatken krbune, znači roštilj, na slatki krbun i bit će odojki, normalno sa ova ponuda od restorana, kompletno sve ča mi nudimo. Tako da evo, dobrodošli svi, nećete biti ni lačni, ni ženi, na Staroj pošte je svega. A i muzike vam neće fale, da. Policija ne fermuje, tako da... Vezi imamo. Sufinancirali smo i policiju. Hvala Europske unije. Iz Europske unije. Dobro, evo još jedan put da pozovemo sve skupa kad subotu, znači na 5 za polne. Znači subotu od 5 do 8 večer je del programa. U sklopu tega programa, osim orkestra, osim sveh teh prijatelji harmonik ki će nam prit, osim oveh ki su nominirani, nazovimo to tako, bit će tu i 2 klapi, ženska klapa Rožice i muška klapa Skalin, ki će malo onako zakantat, da te harmoniki se malo hlade, da moru malo popiča, pojisča, da što ne odahnu na pozornice. I osim tega, evo, to je to što se tega tiče, znači pozivamo sve skupa da prijete da vidite kako će to biti. Vreme nam je jako lepo, bit će nam teplo, bit će sunce. Zemite kremu za sunce. Kremu za sunčanje. Obavezno crvena jaketa, crvena boja, to je dress code. To je boje, radost moja. Kako je ona pjesma? To je lice, duša, tijelo. Zvuči poznato. Sve je crveno. Dobro, nema vas pa se zamisli, ali nema veze. Čas vam te reći,
pošto samo napoveda, imaš ti čas u kraju. Da ne bude bilo zabuni, ja nisam Eni Šebalj, iako je natjerala pet. Hvala vam tu što ste me pozvali i u ime općini Matu i načelnika i Eni Šebalj i moje osobno ime. Naravno, velo nam je zadovoljstvo što moramo popratiti ko pokrovitelj ovaj stvarno hvalevrijedan projekt ove Stare pošte. To je stvarno, se vidi da se taj broj dece raste smiron i da je to stvarno u zadnje vrijeme postalo jedan hit. I jako čudo DC i iz općini Matu, ali iz drugih kraja ki prihajaju i normalno to još i jedna dodatna čar temu je če moramo tu ostvariti neku kulturnu suradnju međunarodno između znači, Republike Slovenije i Hrvatske, odnosno općine Hrpelje Kozina i općine Matulji. Ko će se zna, mi smo već pobratimljeni iz dve općine va Slovenije i hvala Bogu da se trudimo da pogotovo kroz kulturu i kroz ovako djelovanje, ovako neke stvari koje se naravno direktno tiču i našega kraja, da moramo to nastaviti. Tako da bi iskoristili priliku da se zahvalim i restoranu Stare pošte stvarno na toj odličnoj ideji i vizije koji Nihotu stvarno da će prihvatili se tega i stvarno svaka mu čast i ja se nadam da će podurati još čuda let da će ovako biti. Eto. I još sad za kraj bi vas sveh još pozval da prijete vas Staru poštu, da to vidite, a stvarno to je stvarno jedna stvar koju bi bilo ki od ovdje bi morali vidjeti, a stvarno se nite ga, retko se tako neće vidi. Eto. Evo, hvala. Svaka čast. Svaka čast. Vidiš, da ja ovako znam koji, ja bi blizu političar, ali kad god sam se kandidirao, ovak su me tako ti možeš svoj tamo televiziju, to je to. Daša, pošto vreme cedi, ja ću to pitat, pardon. Ja ću past. Ja ću past, na primjer. Niko, za kraj, ča s tvoje strani, da još jedan pozovemo ljudi, čate oni sve vidjet što se tiče harmoniki, školi, orkestra i tebe. Znači, vidjet ćete puno djeca, ovakih malih, kao on, Ema, Kristjan. Orkestar nas će biti 30, znači 30 člani orkestra, onda puno tih starih, kako je rekla Tina, i neke grupe, i klape, i puno tega. I puno tega, uglavnom... 3 sata. Minimum 3, a kad počne fešta, onda dokle ki mora zdurati, je tako? Tako. Pošto mi imaš uz režije, da smo već prekardašili, imate još jednu pjesmu za kraj, tako? Čemu? I Dorijan mora nekega pozdraviti. Ajme! Turu. Kega nam moraš pozdraviti? Mara, Bog! Kamo ćemo jo pomahati? Ima još ki za pozdraviti, kega? Evo, moram ja pozdraviti još jedan put sveh skupa. Zahvaliti su tako roditeljen. Nećeš curu pozdraviti. A neće curu. Ne, ja pozdravljam svi ovi domaći ljudi, svi ki će nam priti na tu feštu. I evo, stvarno još jedan pozivamo sveg da napriju 28.5. na prvi skup harmonikaši na Staroj pošti. Evo, obavezno. Onda ću ja reći ovako, deco draga, Niko i općina i organizatori. Hvala vam lepa što ste bili večeras na našoj krugu. Hvala i vama. Nadam se da ćemo bar jedan dec prit popit subotu, ako ne ostanemo do ujutro. Nadam se kad opet neć bude, da ćete opet pristuka, da ćete nam malo pokazati čaj kako. Iz još jednu za kraj ćemo za sost, a ja ću reći, dragi gledatelji, gledali ste još jednu časkalicu, ovo veselo društvo, nadam se da smo zabavljali večeras, kad pridite subotu i zabavite se na Staru poštu. Njegujte dobrosusjedske odnose. Tako je, bravo, evo svaka čast, evo bi aplauzi, svaka čast. Vidimo se jutro 2 reprize i nedelju za polne na 6 repriza, Sveti utorak, nova emisija. Hvala lepo, idemo Šiška roža, a mi idemo dalje tancat. Uživajte!
Istarska kreditna banka Umag nudi kredite iznajmljivačima bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva i uz još povoljnije fiksne kamatne stope. Dugoročni krediti već od 4,5% za prve 3 godine otplate, EKS od 4,59% i kratkoročni uz kamatnu stopu od 5,5%, EKS od 5,62%. Više o kreditima iznajmljivačima saznajte u poslovnicama IKB-a ili na www.ikb.hr. Vaša Istarska kreditna banka Umag.